What's up guys? This is DJ and I'm back with another video. So welcome back to my channel guys, no? So So my video for today is not for kids. Dili pwede po sa mga wholesome. So sa mga dili ganahan nga content, mag next video ka na lang muna. Para labad ba? So ang video na okay, my reaction video to my heart went oops challenges video. So let's go. My heart went. Big. My heart just got stuck between these oops. Mama got stuck in. Kana jarisando te para di ka panahuton. Pagilis dito ako ganahin ang imong mga suot ron. Okay, next. Mawalaw pa siya. Kabalo na kung anong kiling rasante kay pag sa tubangan mo ragula gyud maklaro. Sa mga gagmay kito dito, takiling ka. So yeah. Kung pula suya natin, wala gyud ko na suya. Okay. My heart went. My heart just got stuck between these oops. So kinahanglan gyud nga video nga ubounce ng imong boobs. How about kung akuan flat? So my heart went dagpa ko na lang. Shout out kong princess, no? Gaw lagi mo uyog bisag unsang ambak. Bisag fifth floor pa siguro dyan gikan. Time pa. Make sure tinga na kay brag panty before ni mo tanggalon ning towel, no? Kay ako yung balakan nimo. Kung wala man gani kay brag panty, make sure nga nang raspa kagikan. Okay, next. Let's go. My heart went. Good. My heart Nice. just got stuck between these oops. Puro gigag dupong te, nag-green ka tanan. Hey. My heart just got stuck between these oops. Mama got stuck in. With cuts man something. My heart went. My heart just got stuck between these oops. Mama got stuck in. My heart went. My heart just got. Pa. Readiness anti maligog Siargao. Jari habol. Kay panuhuton ka kay One Piece raw yung suot. Klaro na mga atong mga kuan mga hiwa is kilid. My heart went. Jesus. Murag pila gyud ka magnitude. Dude. Need cute. Murag naman yung kuan. Hindi lang yun yung normal nga tutoy. My heart just got stuck between these oops.
Dila pa sa ante. So, that's it guys. No, maro to akong reaction sa mga video ha to kay margo ako nalingaw. Okay lang. Okay lang. Okay lang. So, I hope you enjoy watching this video. So, don't forget to subscribe my YouTube channel, hit the notification bell for more updates, and follow me on my social media accounts. So, see you in next video guys. Bye.